Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aku si Azman Kumel, welcome Swiss si News Yakan Basilan TV. Truk motor magdugtulan si saung si Barangay Sentral Sumisip ng Buwa mawafatin. Tipo-tipo Central Elementary School at paniya mobile graduation. Kuene group pagbasahan Quran prize load atau akan dumen hajalot pagurung din kuene badju atau akan sin silabihan pagbasa may kanakan tabi Quran. Kuene sedang batemian ng buwa motor tarugto si Barangay Sentral Sumisip we trakin hinabu pasuhut serta suplot brakeman tarugtul makanakin duangan ng buwain eddo ng buwain ligtas. Tarugtulin anak ininan buddahim amban manggar. Demikianan dapat trakin isab ininan si Koboy. Kuene kita tebian yun ni motolin diawa trak serta tariik ne we betis buli yene trakian. Kiman hatalan si pagpasen si kite yene pataian duk may information kalagihanten. Magsupot. Demikianan Silamitan City, Barangay Lagasan. Magdugtul sab 2 XRM sarta angel karuangan kun ete kita terim pataian. Magsukol si Amil Hamja masuhur si pagpasen na si kita information duk may patta yene tekitetebiyan. Pahati ko si mga driver dalam lahat basilan lela na kaya tawadende kamaya-maya teen kita bibang kita bi magpaubas duk namikyan nen manggan license nen ngeddo kita bi license dati kita mag driver banggaru niya license tabi. Amban Vice Governor Office ko natasang batwe Sir Ladja guys pag-iskulin ng amban priorities in Vice Governor Program. Hadje pagsarang sukul TBTED ko si Sir Vice Governor dalam lahat basilan ko ine Sir Yusuf T. Alano. Pag masusene si pag-iskul may kaanakan TV, tagita TV si pataian, magsadya si may pag-iskul may anak TV supaya hap pagklasin. Nambuang man hospital dalam lahat Isabela City, takilala si Allen Bascom Hospital atau kan Basilan Community Hospital Incorporated. Palabi-labi miyan tinamber sa wanya nambuang ban employee re positive si COVID-19. Kwa ito, ilukahan na isa pabalik alhamdulillah. Si tipo-tipo Central Elementary School ang paniyase mobile graduation supaya hadya may kanakan din karungan diploma. Maananin tinudwere makanakin hapluma ade kanya-kanya kung netikita tabi patainin niya track me salta binataran no de decoration supaya ha pinempayan. Magsukol si may principal atau kan master magpikilan lay tipo-tipo Central Elementary School sa banta paniya yan mobile graduation niya. Pwede silang batemian ng buwan man barangay sa magpaniya contest magbasa Quran dalam lahat ne si Barangay Buhay Ibu. Pwede Captain Barangay Maklimar Mamam. Magsukol teeds pag masuseno si may kanakan telu dalam Buhay Ibu yan. Janan makanakin seban ngadji do magtuntut ilmu sila ben pangurong mo si siya kakegan. Duk magsukul isab si magsuggestion si parkalayan ko ene Sultan Adjilul yene guru si makanak magpangadji iyan. Si sababan isab social media tahinan ko ito pag-ibadatan atau akan pagpangadjian ng may kaanakan tabi ko ene niya group dambuwa pagbasahan Quran prize load maananen yan may makanakin pinabasa were. Yan may kapong tinayhan tao isang masa Quran, pinasen PCC videohin sarta mag-price si badyo na kesin atawakan load si may kontestanin atawakan mamatok mapi si group dali. Magsukul si may admin ug paniya si group yan jalan makanakin sin nangadji duk sin nanuntutil mo si labean pagpaniya bi group dalam Facebook yan. Sa inyo balita tayo sila inin magsukul si pamayambin murah-murahan pain tinurungan pa kita bi kawasag ng Allah SWT tapag balita kita murah serta pinagkasa-kasa kita pabalik pas bilay pabalik ko na salamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.